asahe wetu omuliro gwamwereyo. Venerable Reverend Wilson atuhaire orusaba deacon wa katikengeye nagira ngo kushaba okukurya hamaramwa go kuborera enjiri y'ebyo mwoyo hamwe n'entunguka. Nyonka seba deacon n'abamishoni coordinators bona n'abawule bona n'abatebezi bona tukachwa mu kutorana hamwe turakuratira program twatekanize okuteka zorushorokano orwebiro bishatu turasima ngo hano ari habande 12 kandi already abantu abajunirwe bakira abantu 10 Reverend atuhaire nagira ngo hatubatandikire okubora abantu ahantunguka kandi ngo bagumizamo okwegesa abakristaayo kwejumbira mu nkora ya parish development model ebyamagara hamwe na nebindi. Njora lebera mu byo rushorokano harimo abantu baza kugamba byamagara harimo baza kugamba byo buhinji. In fact na parish model development ne turajigambaho akwa abantu baitu turenda batunge abantu baitu bene byo kurya abantu baitu babanje gukora rwesira abantu bona barugashonda neshonda abakristaayo bisha abakatoliki babaho abarokore twabaho nezindi dini zona zabaho so kugira ngo rubire urwa side emwe twiyongere ekintu cyo koro bumwe so mbwa nitubaterera abantu okugira ngo bagire obutebekana omubyaro babase kugira obusingye. Reverend Ephraim tumukuratire orikiraje mu busaba deacon ubu asimire amadini gona habwe nkwatanise y'ibine okureba ngo bataho obusingye. So mujona osurukana runo rura habwe kigendererwa sitesho kugwana beto echo kwa kushabira obusingye kama wetu ayikare nayo kandi nyongerana no kusima saba deacon witu Honorable Captain Agacencwire Wilson ahabwo musomo gwaresere orterano orobira hase tipitazi nyamirama oku abantu bona basumuruka abantu kabasumuruka orterano orubire ruri orwebiro bishatu kandi rwetabirwemo abantu bari kurenga mu 12 okurwa mu cyanga cya Bunyoro. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.